different aspects of Christmas. Evangelii ya Marika ithoma ka gore botsa bophelo ba Jesu ga ya kolobetsa pero botsa gore o diregileng re botsa gore gape ge Jesu a fetsa go kolobetsa o ile a tlala ke moya mokgetho wa mmisha le ganateng a ya thoma go kwisisa gore o tletseng ibile o phela jwang mabane bosigo be ke sa bona kere matšatši a magolo bophelong ba motho ke tšatši la pelego and then letšatši le legolo bophelong ba motho ke tšatši leo motho a kwešišago gore o tletšeng mo lefaseng a se letšatši la lehu. But the day in which a person discovers, why am I alive? What is the purpose and the mission of my life? And that is the greatest day in heaven and on earth. Ke Marika o botsa ka Jesu gore bophelo ba gagwe o thomile ministry ya gagwe e thomile ka kolobetso. Mateo o re botsa ka leloko la Jesu, the history ya family ya Jesu, o thoma ka Jesu, o tla ka Josefa, o tla ka ragolo tata mo Josefa, ka kgoši Davida, ka ba profeta, o feleletša kae? O feleletša go Abrahama. Mateo wa re bontša gore Jesu ka nnete, he's got a long list in his family. Ya batho ba bohlokwa le magoši le batho ba go se loke. Jesus did not have a perfect family, but God chose his family that his only son must be born in that family. And then Evangelia Luca lena o re fa history ya Jesu go tlogela go Jesu go fihla kae o fetiša go Abrahama. Luca o feleletša kae go Adamu gore bontšha gore Jesu tate mogolo ra go lekhuku wa gae ke bane ke Adamu. So his family as well is not a perfect family. Mara Modimo o kgethile peakanyo eo a e dumelela gore morwabe a noši a belegele go yona. Jwale le kgono mmiseng mo wa lekgono mosegare wa Keresemose re bala go John chapter 1 verses 1 to 18. John chapter 1 yena o re fa wa tseba o re bušetša gole o re fa history ya gore Jesu ke mang, Jesu o tšwa kae, yena o fetiša go Abrahama, o fetiša go Adama. Jesu Johana o re bušetša kae o re Jesu ke lentšu. Jesu o re botša gore Jesu gabotse o tšwa go Modimo ke lentšu. Jesu o be a le gona ge Modimo a hlola lefase le legodimo. Lentšu e be le le gona, lentšu be ne le na le Modimo, lentšu be le buša go tlogela mathomong. Ke ka baka leo re badile evangeli e teleleke gore bontšha gore ditiragalo tša Jesu ke ditiragalo tša Modimo yo a makatšago, Modimo yo
a ratago go communicate. Jesu ke lentšu le must be communicated. Lentšu le must get a relationship with those who meet it. Le bana beso ba rategago Christmaseng ye ka nnete re fiwa monyetla gape wa go tsošološa setswalle sa rena le Modimo ga rate go phela noši. Modimo ke Modimo wa relationship, ke Modimo yo a ratang go ba le setswalle le bophelo, a phedišane le rena, re mo theeletše, a re godiše, a re fe lesedi la gore re phele jwang. Lentšu la banama, lentšu la phela ka mo go rena. Lentšu ke morena Jesu, ene ka nnete lentšu le ile la belegwa la banama ka Maria le Kgarebe. Lentšu le la tlo phela le rena, lentšu le ka nnete la gola gare ga rena, lentšu le ka nnete la kwa bohloko wa motho, lentšu le ka nnete la tseba mathata a batho, lentšu le la feleletša o ikgafela bophelo ba yona gore a re phološe kwa sefapanong, gore re fumane tebanelo le bophelo le bo sa felego le Modimo. Bana beso ba rategago, a re leboge Modimo ka baka la gore o a re rata, ene Modimo o rata gore re tsošološe that unity, that communication, that relationship with Him today and forever. Coronavirus e re bontšhitše gore a gona yo a nago le go maatla, bophelo ba rena bo swere ke Modimo, bophelo ba rena re phediša ke Modimo, a gona yo a na le maatla go feta Modimo. And the coronavirus re bontšhitše gape gore our life is too short on this earth, and therefore let us make good use of our lives. A re dileng dilo tse di botse ka maphelo a rena, a re phedišaneng, a rataneng, a re theganeng, a re kwelaneng bohloko, a re thušaneng ka mo go kgonegago. Bana beso ba rategago, Christmas wo wa 2021 ke Christmas o mokaone ka baka la gore šifa re kgona go kopana gape. Christmas tše pedi tša go feta re paletše go kopana, and therefore a re tumišeng Modimo, a re lebogeng Modimo, a re mo kgopeleng gore a tšwele pele gore tlatša ka maatla a gagwe, gore re tšwele pele go mo latela, re kgotlelele tirelong ya gagwe, re mo hlomphe, re mo rate, re mo khunamele. Lehono le ge re keteka matswalo a morena akwe ao a tlišago lethabo maphelong a rena, re tlile go kolobetša masea a mahlano a ke dimpho go batswadi ba bona. Masea a ka nnete re na le tshepo le kholofelo ebile re a ba rapelela gore ba tliše lethabo go batswadi ba bona, ba ska tliša stress, ba ska tliša dikeledi, ba ska tliša ba re keng ditšhubaba, ba ska tliša le meriri e metšhweu go batswadi ba bona. Bana ba ba tliše lethabo, ba tliše ka nnete le unity, ba unify family tša bona. And Christmas is a time for family, is a time for unity. Le Christmas e re bontša Jesu le Maria le Josefa, a family. So we pray gore bana ba gole gabotse malapeng a bona, ebile le more le rena re le lelapa
re na le maikarabelo a magolo go ba godiša go ba thekga go ba bontšha tsela le go ba kgothatša ke batswadi ba bannyane bakwe very young parents le bona ba sa thoma bophelo and bophelo ka botšere bo tlo ba trapa bophelo bo tlo ba sekinya bophelo bo tlo ba dira gore ba sa kwešiša ba sa bona selo fela le bona re ba rapeleleng gore ba seke ba dira ba latlha tshepe go morena ebile ba godišitše bana ba ka mo kerekeng. And of course, in parenting, I always say, or mothers are mega parents. Bomme ke batswadi ba bagolo ka baka la gore ba dirang ba spenda nako e ntsi le bana ba o tata go bona ba kae ba baleng gore ba yo bereke a re tshepe gore ba yo bereke mara their fathers are most of the time 80% they are absent and therefore bana ba ka nnete a ba nyake fela bomme ba nyaka le bontate and le ka mo kerekeng le a bona gore 90% ke bomme ba leng ka mo kerekeng bontate re no ba marupo a mabedi a mararo fela jale a re ba rapelele bomme ba banyane bakwe gore ba kgotlelele ene bana ba ba thabiše ene re tlo go bereka le go maketa janawari ke be ke tla lo bereka gore le sekolong le tsenye bana ba sekolo ka baka la bophelo ba tuma kereke is supportive kereke no matter you can do what kereke is supportive and kereke will always be by your side in good and in bad times. This is your home and this is your family. And kereke will always be there for you. And no taba bona banaba ke ba tlogola ba nyala ba e ba le malapa a bona ba tšwela pele ba tsofala ka mo kerekeng ene ba e ba le seriti sa kereke ye re tlo ba kolobetša gona go ba le ka ntšhiba batho mosedi ka jwale le gona re tlo ba kolobetša gona jwale re bana ka letla ka nnete e be banna le basadi ba seriti baemedi ba bana bakwe re boletše maloba a re kopana le batswadi ba gore re gopola gore be present in the life of this child. Don't be present only today because the baptism ya gage and then you disappear. Be present at all times. Be present ka birthday ya hae. Be present la ya sekolong. Be present la bajwa. Be present kgwedi ga e fela. Be present bophelong ba ngwana o nyaka go tseba gore there is somebody special who is called my godparent and that person wa care. You know, bophelo ba na le bo bose ge re thekgana re sepela mmogo jale re a ba rapelela bana bakwe le batswadi ba bona le baemedi re re akege le phethagatše maikarabelo a lena. Merry Christmas once again to all of you. A re boeleng magae a borena re yo sošološa moya wa lerato, moya wa kwano, moya wa go thekgana, moya wa khutšo, moya wa tebalelana ka baka la gore as I've said before, there is no perfect family. Fela modimo o re kgethetše yona family o se ka duma ya ka next door le bona ba na le mathata mantši rata ye yang eno family yona ye ba go tshwenyago ba go fa ka stress ba rate le stress seo o se rate fela ge re tloga mongwe a boele gae just
just really, just try, just to be there for the family, relax with them, television, communicate, because Christmas is about communication. Lenjula mulimo, lavana mulimo, o communicate le rena ka morwage. Gore morwage a re bontshe tsela ya bophelo. A mulimo a shogofatse malapa ka moka, a mulimo a thuse malapa a wa le go mathateng a mantsi ka baka la bolwetse ba coronavirus pandemic here. Re a tseba gore malapa mantsi, they've lost a lot of resources. Ba feletse ke mebereko, o na le mathata mantsi. Modimo a tswele pele go bonegela malapa ake. Lentšu le bile nama, lentšu le ke lesedi a Kriste a be gona a le bonegele ka mo malapeng. Le seke la boifa, le tshepe go Modimo ka nako tsohle. Ka leina la Ntate le la Mwana le la Moya Mokgethwa. Amen.